Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlaangan ni Tatang Yaw Susan. Wan nga rod na naindang, awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Ay, sumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Tahan nabayag ti pan nakalamay day di Tatang Yaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumat gayam ti maurno nga abuloy nana. Ay, kastaya. Manungay matinauror yung abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan manang, kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw, wano maiblender ti kanan na, tamarigatanan nga agtilmon. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan manang, marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang, bareng pumigsapay. Ipanyo pa'y lang, gastos manayn. Kat anya nga rod, anusan tayo basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kayat nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alaak man kay Deja Balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuwana. Nakamay ti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, syakton ti mga ipa-ospital kang kuwana. Kaya't kumat nga sikasuan ni Nanang. Sigurado ka manang? Wan? Kababain matkan ka, ano si kakanayon ti mga sasikasukan ko na? Makitinulong akmat, Layda. Isoayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikasukan ni Apong, Nanang? Wan nga rod, itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini Apong yo. Bayan tayo latan Taamangan no gumura manan no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Una, sana bali ta indakto sarsarong karan ni Nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daantim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang. Wan, duwata mga sikasukan ko na. Amumbay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip man ay. Wan ka de gurdo, danag munaya, siyak ti makamok ni Nanang. Apay lang amin ngay nalam diti balay, kit nagsaya at ti kasasaan na iti balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayon kahit anya kumaita. Kahit kayat ko ngay papa sa ati mga sikasukan ko na tadandani ka nga ron ti apinan. Malangarod asikaswa manaimbag. Di mo baybayan ni Nanang, tanay nakapsutay. Asikaswam iti hustaw. Kumusta ni Nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni Nanang, Layda. Kaya't nakanuntagin na. Di na mula kaya't ti maipan ija ospital. Kasimot nga rod tilangan nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kan ni Nanang. Kunakmat ngamin nga alaon mi manan ijay balay. Ngam di mo mat kayat. Inalammat ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga rod mat nga asikaswan, tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni Nanang itinapaot basta mapaagasan. Sana tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan kabalan ti bagina.
Kaya nan, kaginana. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni Nanang. Alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano aking mapso ni Nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di matulungan ka ang mga sikaso kin ni Nanang, Manang. Basta agtalinad ni Nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni Nanang. Saan pa, Lakay? Ni anyat kukum ngay, inkapakanunin aldawain. Mabisin nga taaya. Nagluko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanin na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni Nanang tinumiro unong asikasuam saan may no jak ipalagip di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni Nanang. Di mo pwede gusto na taso katam kumamait. Pati daya perna di mo pa'y suksukatan. Disikan ti mang sukat no kaya mau. Makitam ti kastang aramin mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amat lagayam. Isublem ijibalay na kabagis mau. Napia ijay ta masikaso daan na imbag. Saanan? Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni Nanang. Kat dito'y muta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni Nanang ang dagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo kat matay. Una, gamit ti kasta pa nagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata baketen. Ay na, di tanto lat turong na kuna manan. Rogyam kat tagpakayo na. Tapno adan tumaramat intun lamay na. Agpartitay tulay ti may sa ababoy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. Ha? Agpakapitay tulaangan inton katengtengaan ti lamay, Lakay. Lakay, di magasak itay iji balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na. Nagbangsit itayan tidana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong. Kanabasbasa ti idana. Ni, apay ngay? Baybay andan samat ijayan. Alaan tay laangan ni apong dito'y balay, Lakay. Ang mga nusanda ama asikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni Nanang. Tain kam alaan niya apong ijibalay daan ti. Di mon samot maasikaso ni Nanang, Manang Indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni Nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti idana. Italang dayta. Naranam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan tibado na. Kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati Manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni Nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensya kan Manang. Nga maasyanak ngamin kin ni Nanang. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wine, ambawk, baknang kayaw. Nakurapay kami laeng. Basit ti balay may. Sana kasi ti balay ang mansyon. Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni Nanang. Alaki din, agawid kan Layda. Di ka pala impaawid ni Nanang, ta di mo mo't lamasikasaw. Di ka pa'y mailutwan iti kanin na. Sursurando ka may, kila papanam. Pampanawam ta inam, kat amom lang arot na nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasan mo mo't ananang timasagnan.
Talaga abalinsuag ti panagpampanunot mau, Indang. Indang, inkakita ni Nanang, samot tingagang angas. Ah, natayan. Samot, di mo't agang angasan. Wano itaray ta iji ospital. Ay, sanan. Napan nga rodan pag subliyang pailaan. Ha? Ay, katanya nga ro ti aramidin ta. Inkayaban di kabsat mo na, ta ipakaamom ti papanawon ni Nanang. Wano awaga mo no isaw. Pakawanundak, Nanang. Nauyos ti angas yung awanak iti sibayo. Kasano ngay layda, natayan ni Nanang. Dito'y balayan na, ti pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wan, amok, dakkel, di balayaw. Basit ti balay may. Iso nga ibain niyo ti balay may. Naisa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastan ti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papananti imbaga ni Ipag. Husto mati kunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni Nanang. Tanaway-way ang adayo ijay. Sana kas dito'y balay nagbasit lang arodain. Nagipot pa iti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni Nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak, Nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Ala nga Rod, intay makitsenda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni Nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni Apong yu anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Anti, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Walang ti, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa mo makukwarta may. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, anti? Kaya't mila ti tumulong, tamay may sa tayo mo't nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni Nanang. Kaya't ko abantayan ni Nanang, Manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni Nanang, Manang? Di tayo pa'y pagsasaritaan ti tabon, tanay katay na pa'y laang. Di pa'y lapan nakalamay na ati panunutan tayo. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na, awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong may makilamay. Okay lang, Nana. Di da kang pakadanagan. Tasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, Nana. Sabali pa iti itad ko nga abuloy ko. Awatin nyo ti sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya daytoy ngay, abuloy mo, wano. Tulong ko day Nana. Sabali pa iti itad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsaya at kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mau. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang dang abas to para itilamay. Bye-bye am dagi jay. Tasan mo ta mabangles. Kan nakarep mo dagi jay masida. Napumpun nun ti ref.
Tadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulain. Dagiti tinapay, amang ano ag-expire dagiti ayay. Saan? Kinitak ti expiry date na, mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Ti amuda ka bagis mo, naibusan tinted na nga abastaw. Ang di na amo nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na. Kano nga'y ama ipumpun ni nanang manang indang, makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa nininang ko. Ako marin na ija Amerika. Ha, apay, agawid kano ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayon, ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni nanang. Napigsapay day jay. Kan sana madlaw abakit una yun, ta naparagsit abakit. Natarake, iso akaslasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sapay imbaga na nga urayan tayaw. Bisprin nga min ni nanang day ja kumari na kait. Iso alamayan tayo pa ni nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong agapoy ja Amerika, lakay. Ay na, napospon ka no, mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangpat ya bispren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at ilamay no kasta. Kapilitan bakit? Apa namin dang, takasukat ka mait. Mapanak man ija istasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni nanang. Adda nga min dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayam na ija na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagita gagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agi pauit day tabuloy da. Anya? Pasig abak nang dagitay gagayam ni nanang. Iso adak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tani aldawan. Tonton! Ay na, naimbag ta nakita ka dito ili ading ko. Nay manang indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman adika dadi tayo nagkikita. Ay, may natayan kami ading ko. Natayan ni nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak amanang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang ngarod ka ni nanang mo. Tanatayan ti bespren na. Nabayagan anatay ni nanang me, manang. Anya? Ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan na natay gaya man. Una, dayo mo ngamin na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timangtid manang. Anto'y ti sangaribo. Pasensya kayo na. Day talagang timaytid ko. Ay na, dak kalabanag dayto yan, ading ko. Agyamanak, Lay, bilbilangan man ang tabuloy ba kay? Di ka lama kay na. Minigat abilangam na ita. Kit-kita ka no manay nayunan mutlaang. Kan idulin ko adagos ti mauror tamang ano kautenda. Itabon tayaw ni nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron gayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon orayon. Namin anon anapospon.
Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulaw. Agdal na ka mamat. Saan man ati lalawlawatam? Into na damakangagkan ka kababain. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itid da amasidakan biskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng mala dagiti umay makilamlamay. Di agbalon da, no kaya da? Ha? Amo damot ti sitwasyon tay ti biyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Gurdo, lakay agring ka man. Uy, Gurdo. Apay ay indang. Anay ko, tiyak kabalanan ti sakit ti tiyan ko. Marika, tanak ngagangas. Maulawak pa yan. Grabe ti sakina. Anay. Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kinkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakita talagan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Taray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay, Gordo. Masapul ka na maopira ka. Ano kanon ti bataom kat masapul na maopira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon. Tapno maasikaso ka dito ospital. Tanay makonfine kan. Gordo, bantayam di abuloy Ang mga nutakawan da. Ay na. Agngangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutam. Diyo pa itabon ni Nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod Unaam ni Nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni Nanang. Katagpasumat. Ay. Anyat kayat mau. Asinaw, ti una kada kayo kaninanang amay tabon. Kaninanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni Nanang. Tano siyak ti masuraw, jak umay dito ospital, kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditaw. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, Manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat ti sasaadam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakaupirak. Isun titulong mikan ka, Manang. Diyay naurur nga abuloy. Damag ko adakkel kano ti naurur akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanan ti abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, Manang. Yangay, naragsak kay ti kasta nagbanagam. Gordo. Pwede kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau iso anapasamak ken kati kasta. Malaksid kadag iti bato di tatyan mau. Adda pa'y sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kano bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. Apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, Gordo. Inagumam ti abulaw ingam kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarma ak nga taaya, Gordo. Tapi akala at atimpor dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngam pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko ta maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka paay. Aklunak ang nagbalinak nga agom kapo iti kinaman naging bubukod ko. Bana kapag bababawyak iti kastaunay. Kat ita adulat ta ti agagasak iti bagik kat ikarkararag ko nga aging bagak kuman tap nagbiagak pa'y iti napaot.
Alakastan, tigay mo, indang. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti kapadasan ti may sakabsat, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. En your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Pausta. Dear Manang Biyanang, ada asawa ka na laingag bulod, no ada makurso na daan na buludan na. No ati pa kitikas ta nga raramidan na apaan nakmet, isungawan maramidak. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Napintas mo to'y balayo Basit balay, hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Siyaklatan atatang. Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot abalay ter aramidan na itay veterano karpintiraw. Natultulan ko lang ng itatatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Un tatang. Nanta buludak mampay. At napala aki di balay. Natukol nga mentay palamay. Sige lang tatang. Awan matkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mat, ang nasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fridaw. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana. Kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarespetaw. Wan nga ron sana kasi jay daan ang manugang ka. Anya adaan asasawam ba't? Katwan may daanin ata na bayagan na manugang taday jay. Nakaimimot pa'y da jay babae. Manipod nagbali na manugang taday jay. Awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Predo kat saan ang naimaut. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain agbulod-bulod. Ay kat manugang tamay. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pay mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta saka agbulod-bulod. Ay na, kanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulawd. Bagbagaam jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano din ang isubli? At dapay mo tay may sa apalami. Duati palami nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw hatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan, ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam, tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan nga yung sublik day jay. Awan to pa in sub-subliw. Dahit ang amin timadi kanya yung agbulod kayo, nga mahan yung nga mo nga isubli. Han nga gaputan na sing padyanak yu kat bulbulodan yu mat aminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpal. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung out-utuan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang arudan nga imaut. Awan pa'y respitaw.
Kasano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babae niyo. Agbubulot kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw ti panagsasao na dyan manugang mau. Sinaan la ko mga minin ilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla a manugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda puludam, di mo amo ngay sublay. Adaya, awan binulbulod ko kanakwada. Agkabaw sa ngamin na dya Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na dya babae. Agpaili Lina, anak kao. Agpawit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramidak. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, iagmon ti paggatang kao ta mapana kaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito. Dinapan kami gibagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abarawk. Isublik tumatlaay. Itadkon ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Ang mga nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Ang mga na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't di ginatang kao, anak kao. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka timpagatang ko tatang. Saan amanok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, di impagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga akit sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga da sukli na kat eksakto di inted na akwarta. Inabunwak pa'y nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ayang ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat ibagbagalaang mo ni Nagalas Lina. ti ugali yung agina. Pagbalinandak pa'y nakusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam dita sandom. Napintasan niya bakit? Barbaron samag. Wine, ta na minsan lakano ngayon sar ni Prido amanugang ta. Dinawat ka katinted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti presyo na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit. Kalaagbaing. Apal mo na dahito. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga agbain-bain. Apay, pada ka ngawan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa amanugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo day jay. Kusit day nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak idi iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay.
Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepe mat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na pa'y mat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dya nga katugangan ta. Kusit day jay. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Amangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tamanipod idi, Han pa'y nga lakay katkas jayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kas jay nga aramid na taagruam. Pampanunuyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, hawa na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo ti kas jay nga aramidan na. Maditikas jay, abirat. Frida Baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumwarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katuwa na. Alaan nyo latan tatang. Uray, tadyak pa'y matusaran. Pausta ba kay? Umay kalumugan na tama pantan makimitay. Ay manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor? Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumarunoak. Ag tricycle laklaangang. Baka mo ka. Paggastusan matyamaw. Iso nga raw da binulod ko to'y motor ni Frida o tapno libre ti pamasahe ta. Basta ag tricycle-ak. Mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Ha? Karyaw! Just kimot na motor. Ay, anyat aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan samat prino na. Timayab mo tanya. Alakaw. Hala ka. Nadadaulan ti sango ti motor. Alakaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor darasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak. Tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Ay, unay mat ngaminan ni Tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Ay, mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak ang. Wen, danag mon aya. Bayam, tabagbaga akto ni Tatang. Tapno saan atila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasi. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano ay atiriyon yawn? Into no may alawas. Ag-commute tayo atawa mo lugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. At ako mausaran tayo alugan Tauray siyak tagmanehaw. Kawa mo nga rudlogan tayo. No kaya mo bulodem tayo lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, wag. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada Tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang mutla dagijay kakabagyan ni Tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunamutlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat, saan mat ti saan?
Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong tatang. Ore kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat nilina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels tatang. Sa nabala ita ininayadag kag maneho baraok. Uray inayadan nyo tatang, talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, kasta kayo matay. Saan kayo madasigod nga imaut? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, jay lisensyayo. No diyo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair, tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige tatang, pabuludan kayo. Abangam aparay, san kwa lugan day ta? Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw paray? Tay gayim ti anak ko paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At nangamin na pananda, iso nga awan na dito'y balay. Talo alaw da iti na pananda. Kaya't nangatang ay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang aribulaag. Agpaisaw paray? Wen paray. Basta di mo ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay wud paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay wun Oraysan ka agwapo no imanehom layta. Gumwapo ka. Ay alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagos Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ay wud paray. Isublik ba't lang ti malam na. Ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay kada dua pa iti pakitakin ka lisensyak no kayat mau. Tay daan ken tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na bakit? Natiliwak. Apay. Sigon ka na iti pulis. Karnap ka na, tay binulod ko alugan. Anya? Kanay, pagpabasulan dakmet tay nakarnaparak ka na. Kan pangmotor lang tay lisensyak. Anya? Ay nadaytan ti bagbagakken ka. Ay, tulungan nak bakit? Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyog mo da para iskaw. Kantay gayim ti anak ng aking lugan itim pagpulod na. Ay nagararamid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay mare. Sapay awanan di gayim ti anak ko. Nagpukawan. Anya, kat kasano nga rudan. Si kangarod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si katinang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangan pa'y ngarod iti sangaribo kano kuna nila kay ikaw. Ay, pasensya maray. Jak sumurat. Rasaan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyog mau. Ang jakmet nga ron amot ayanan. Oray ti anak ko, di na amot ayanan, tadi na kano makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, pare. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't latangami na binulod. Tulungan nak anak kau. Anyangit aramitak. Mabalod ak butay. Di kay madanagan. Taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo? Kat kapilitan ang mangala tayo Takasapulan tayo kat nga ron.
Ya kaya ti mabalo na nakaw. Iso at tulungan na ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya day ta pare? Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbag lakit din. Ay, agyamanak. Kunak no mabalo da kaw ni tagnanayaw. Pag nakmam day ta napasamaken ka karyo. Day ta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Wan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti day ta napasamaken ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit mo't lang. Kilatisan nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, ah. Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom? Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, karyo, ah. Karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom wano lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Ha? Uwan ba kahit promise? Kunak no sinsina na kariting kari nila kay kong tinakdaran na mat nagiti karina. Sa bagay nariknak, anapabot nga niti husto ti asawak, tasaan mo na nagbulod iti urayan niya. Alakastan, tigayam mo, pausta. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Dakkel mananayaman kada kayo amin. God bless, iti tonggal maysa. Kasiman ti kunani kabsat Jano, Dear Manang Biyanang, adda kapadasa kapakakonkonsensya ak, adang amin naaramid ko pagbababawyak. Ngam tapno nalawag ti amin, rogyak tagsalaysay, idinadaan na kitinobya. Ket agganatak amang ikalaysakan kuana. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa ako. Asino a Diana day ta Janaw? Taga sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami, ah. Di mi payla nakit-kita day ta anubiam asawa umaw. Sige, nanang. Yawid kunto no bigat dito balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae dyan, no? Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, ha? Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano? Katuan ah. Apay ko maasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat damutin. Sapay la ko mga rud ah. Ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyakmat. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kaya't da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, nana, tata. Kastamot kun ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiyam, Janaw? Uwan, tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo kalay sakon ni Diana. Janaw, di kay pala agdardaraso daws. Paliiwan nyo pa iba't nga umuna ah.
No talaga ada kayo tinaikaray para ditunggal maysa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap na kanmin titunggal maysa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong maun. Di mga sawa ka no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmoy. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa. Kasla anda nakakit-kita kada kayo, tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobyam, sigurado adi na kaya't aparakin ka, Janaw. Amok day nobyam. Ano tinagbalin nga asawa na kan ada anak day jay. So ada say-saya at no sinaamon. Amumeten ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiw tatang. Diyo ko man sasawan kanina nang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan to ti maramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Tauray siya katjak kayat akas kenkwana ti asawaam. Pilimut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kanina ng itidayta, tatang. Saan, Yanaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw, mapilitan akmat ang mangibaga kanina ng nga eksyo tinobya. Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sa kayo kadag tinagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun day takin kwa na. Numamuan ni nanang day ta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amo yung mutan, tiginasilosan ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga day ta. Agululakit di day jay. Kan may sa napalabasan day ta. Amo yung ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan nyo man, di natayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu ka ni Diana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya! Apay akas la maikulkuleng ka, tinong. Anyat pampanunutam. Pampanunutat nga raw jay anak ta. Kaya't nanti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanen abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel je bilbil na. Anya nga tatikinayat ni Jano iti day je ababay. Bak nang nga ta? Jaka mo kasla saan na mapagtalkan na dya babay. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla andirin nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sa baling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siyak. Di nakdengdenggan na jay. Ay,
Ngam no talaga nga isuti kayat na nga asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayem bakit bareng denggen na ka. Mabutengak ngamin ang mga no anderen nanto jay anak ta. Ay, ala padasot to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Napay, diyo kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na Apolos. Kas lamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasang? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas jay. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya? Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera sana waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasiyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobya. Jano, mabainaksan ang makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo ngamin ni namnama at tatang mugayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo itong naita. Ayos lang naita, Diana. Awan problema kanyak. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ore asino ti may papan iti napalabas yo. Nungay maamuan ni nanang mo. Anya lat sawon nan ngay. Di nan tumaamuan dayta. Di ka madanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasardajano kun Diana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae da diyang anak mau. Dila nakapilimutan iti asawaan da. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga men asa na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag, sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mati ko nak? Ay basta. Diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inakman agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasarti anak ta intun bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado akakabsat mau. Isuda pala ti mang sandi kanyak Basta agbakasyonak. Ammo ni tatang akasarmi ita ka ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi nakayat ni Diana nga agbalin amanugang. Apay ka no adi nakayat? Imbaga na kaditirason na nang? Basta ko na asaan na akursunada aparakan ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparakan ka. Dahita kadilaeng ti imbaga na arason? Wun mo tanak ko.
Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay at ipay laagawid dagiti partidos ni Diana, anak ko. At dadapay mula dito'y balay. Asino dagiti nga uping aya, kakaanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga ay, kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukuan. Una nang, anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga day ta idiinyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado ngamin adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kadat anak na. Isu nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kahit nalpasan ti kasaryaw. Nanang. Kahit sikat imang biyag kadagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. Agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anya nga'y, di hostaw ti atap ko iday. Kunagtumit ngamin ken ka, Norma. Jagla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti jaskya babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot ti anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Agam ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaidan da. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaong narigatan. Aglangan ka iti trabahom ita Jano tamailiwak manon kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen. Kan nagadon ti langan ko iti trabaho. Alamat ten aglangan kan tag-relax tamanen. Agin idatakit ding agmalmalem. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrek iti trabahom ita dyan, no? Manual dawon adi ka simsimrek. Awanan na lang. Naikata ko niti trabaho. Anya, apay ngay? Ado ka nung aminan tilangan ko. Apay nga main nga karalangan ka. Saysayangam ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti ado ti anak na. Si kakat ti bang biyag kadagiti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang, pumulo dak. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle? Wan, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Iso ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak djanaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amuyo mo it nga awanan trabaho. Karnay, aginrol man ang nagidya apo ko yaw. Apo ko asasawang bay. Saan may nga apo ko nagidya? Saan mo ta nagtaod ka nagidya nga anak na? Ibaga mi di asawam. Ta sa pulon na ti amma nagidya anak na. Ta dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no nakaslasok. Ken saan na kano nga minasigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumet nga min nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo apo taut. Datayukit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa ta di yo amaw. Amang ano da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana.
Aguli mo ka man. Saan man mo't at tila sasawam, Janaw. Kilalaw-law at Mike. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Idag trabaho pa'y iji inuman. Iso amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod ta mang tudak. Ay, ure, dyan nagtrabaho bakit? Tadamat ni tata nga financer tayo. Amangan numauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taamin akidawag ka ni tatang kat itad na. Di mo makita aya, akanayon ti pa nag-overtime na. Tapno adalang may itad na kanya kakwarta. Mabutang namin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, tanin nanang tinalawat ti dagana. Ay, kat kaasimot di amam maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan iti. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakit. Ibagata kada Janaw ta lumasindan iti pagnaidan bakit. Siyak mo ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo jay anak ta kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na, dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni Janaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga road. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na dya anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasinda kuman. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang? Ha? Anya ang maibulgar asasawam mo't Janaw. Tangay papanawon na kami ni tatang diti palay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpayso ka na kayo. Pasinsya kayong tatang. Jak kuman ibaga na ito'y kaninanang ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Isong ibaga kong ti agpayso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo. Di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana. Idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impudno ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di timbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanor mabakat. Uway, pudnaw. Napalabasan na ka. Makatawon laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayon. Makamu kayon ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawon dan Jano. Gungguna na iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di imbaga kon ti amin kaninanang tapno iso ti papanawon dan. Jano. Pinanawak ida iji salas nga agsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ni nanang mau agad atake. Ha? Ala, matatake ka no ni nanang. Sus, umay ka bakit? Mapantay ti ayanda. Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam gapo iti imbagam Janaw. Apay mat ngamin at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagitimbagak tatang. Uy, hangam di mo pinanon o ti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Sorry nanang. Basol ko ti amin. No jak ko maimbagbaga ti may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo?
Nasaysaya at nulumasin kayo ni ti pagnaidan janaw. Tano diyo pat ganti kayat kaw. Saklagan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kasi mait. Wala. Da kami ti umadayaw. Kat agsapulak manan iti trabahok. Pasensya kaila ko man kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala. Bay-bay amon na ita. Ta aklonak mait. Nga damat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiyak. Ta nagilimudakan kuana. Iso nga inkarik iti bagay. Ajak bay-bayan ni nanang mau. Ket sapay la kuma. Ta agimbag metla adagos ni nanang mau. Tunggal makitak ti kasasad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensya ak. Nakulapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko anang gapuan ti panakatake na. Iso nga ita ikagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadag iti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho, kat kanayon ko matapurwakan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulong akmet kadakwada. Aging gaitawang pala nga nakmi ti asawak, iso dagiti latan syuman ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, pigayim mo, Jano. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan, ti pakasaritan ti may sakabsat, ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose pare ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal mesa. Kastiman ti kunani kabsat Rita. Dear Manang Biyanang, imbakbakit ko ti kinaman nangimun ko. Taamin nga ex nila kay ko kagurgurak tapagim imunak ida. Nga uray na bayagan na nagsinada iti asawa. Nga uray na bayagan na napasamak dayta. Jack man ammo ta nasingpet-met ti asawak. Ngam no apay nga agapon lata ni imon kanyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ni, Ante Berta, ni Nana Rita mo't jili mabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't ang nakaisam ang lumabas dayjay no kwa. Saan ay a best friend kayo, Ante? Idi ngam ita sanang, linaksid kon agayim dayjay. Ni, apay nga, Ante? Nabayagan adi kam agpinpinansin iti dayta Rita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mga min anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, Ay na, noan yaman ti diyo pagkinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, Ante. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay Kidin. Ay na, atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji Arita, ang mga numatay adagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kastante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya, masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apaya kasta tila nga masimang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa ilang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa ilang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Ket naggapu akmat iji bangkag. Idi kwan, napanak nagsakati ti kanan nagiti kalding ta. Idi kwan, nagsakdo ak iti pagdigos maw. Awan ba't malagip ko basol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa ilang ide. Idi pa nawan nga inaram mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dekadan tinapalabas manipod ide. Kanya kumano dekadan? Iso siguro asana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag.
Bakit kinlakaitan maalampay laang matiagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin lagi jay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pa lang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka? Basta di kan rumrumwar. Aga patan utub ngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akarne ti baboy, Mila. Nay, si kamo gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmet ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katangam. Kagudwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itaman pa ya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti babaon yung nga umay gumatang nga. Anda ngamin ni bakit ko ijibangkag. Ket adamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko ijibangkag. Day, apa yun ngay? Isutag trabaho ijibangkag. Sika kumaata sika ti lalaki gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di ta. Gudaw! Ay day tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamatan gudaw? Iso mo ilagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya ti day Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa'y planom nga gawid. Gimatang aklaeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Jaberta. Insublat mo man di sa bali manan nga ex mo. Manay. Huh? Ayunay kamutain. Awan lat di mo malaglakip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pemanan tinapalabas ako nak. Di kan mapan kumatgatang inton sumarunaw. Kadwak ton tagpaling kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakit. Kag panunot ka matay ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpacharming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wan, mangpalengkiyak iti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunot ko apagkwartaan nga ore adda aklang diti balay. Napanunot ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan oray adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day ditatang dayta. Nalangarod. Ilistam nang itigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula dita sango ti balay. Tapno mo dagiti tattao agdadait kay iti sapatos. Kas kada sandal malaglag ti swelas na. Alangarod bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdait iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdait iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay, mawat akon. Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatam mon kaanakan. Maaw-awatam kumalatan. Nukas jay adi pumampansin. Insecure nga min day jay ababay. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlat ta. Iso nga ado tinagbalin nga ex na.
Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Iso ang nagtinagkan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga miso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat puno magkanakan. Anyan? Nala, irwaryo man kit tidagitin nalagka ba sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Barang nalaka lang di singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod kanakan. Oh, dati bakit? Ito tina sa pulak itag malmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang binto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, Gudaw. Nay, adaman na dahit mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kung nagita tapno saan ngagsisinukat. Umay dan to alaan na kita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay. Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kaya ta sa unda itoy. Isuda lang, ti customer mau. Saan ba ta? Naira na laeng ang nabati dagita. Napick upon dagita'y daduma. Ay, sardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kaslani ka mo tagpampanuno tabakbaketan. Letala kayat mount ti masursurot. Agruam kami tayo na bakbaketan. Na, kahit lumaban kan Gudaw? Apaan na kon? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matamin na kayat mo. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasayaat. Tsakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam marang lang na tapanagdadait mo. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mo. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mo. Ay narita, adon atawon tinaglabas. Ngam di ka pailan nakamove on. Nuag sasaw ka, kaslay di kalman lang ang napasamak dagita ngay bagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mo. Dahito ito yung sapatos mo, Berta. Ay na, agyaman Gudo. Kunaklakit din no dyan mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man hindi agdait. Wain, amangan no maudin da ito'y. Isardeng kong ti agdait. Taumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak da ita. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo't ni Rita. Di pa ila nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makao mga rudan tikas niya nga ugali na. Malang nga rod Gudo, panawan kan tama nga numasangpetan nak dito di asawam. Diyak lakit di kayat ti gubat. Agyaman akmanan. Imbag na nakapasyar ka tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan tatila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ijabangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil ka inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakataliko daklabasik. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May sama tamam, kaya na mo. Ay na, talaga gayam nga awan nagbaliwan yung nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itan ti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti na ito akin alakay ikaw. Maaramin kupay ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kayo agapan.
lakay kan bakat kayon, ngam kasta pala ti pagapapaan nyo. Nakayumot nanang, lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kan lilipat, tanapalabasan na kita. Ala, auntie, siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kaditi dayta a foreigner? Nabayagan ngagchat-chat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso, tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun bay sa ubing pay daytoy. Amangan kunak no paglulukwan naklaang iso nga inaram nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie, kung takak ti kasinsin ko iti syudad tapno dakadwayo. Nakasarita kung ti kasinsin mo. Imbanugot nga ijayak pa'y lang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay ka, nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay tiar aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon na itainam. Amo lang amin kahit adyak mo't inayat iday. No di na kumasinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta kumati inam anak kau. Tatang? Di husto pa'y lang jay kunak. Nga dapay larik nam iti day Berta ago daw. Umak nga minay na makangkanggag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada day ti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may sa. Tatang, papanan nyo nga. Gudaw, agsubli ka. Ay, tunay, kamatam dya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumat laday jay. Ayan ni tatang mon ngay. Di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin inggatangan di cellphone na. Amangan no usaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat-gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabos ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay dito na Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Amangan no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila'y bagbagayo. Uno saan? Amangan no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay ko maamapan ijay ngay. Tila at atapan nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agarampi nga trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka delimlim madakan nyak. Traidor na diyang antem. Sarampiti nga bakbakatan. Ala, saan na pud no dayta nana? Ha? Ni, adandaan ti nana. Ha, nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha, ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha, foreigner. Ada boyfriend na foreigner? Wala na, kas makita yung mat. Aday tadan, sumungad tan. Ay, sige, mapanak mo tan. Agawid akaun. Ay, nagregat ka ayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menanda sa awak. Kanore dyan anak ko. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik.
Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawa, pangasim ka diya. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kun nga gimon. Promise. Nauma akaw niti kinaman nangimon mo abakbakatan. Payat ko ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga roden. Promise. Nagi mo naktupay ure sinaanak ton. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan igestor. Wen, saanen? Di oray binigat kan minalam ama pang kay gestor. Sana kon nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway ng agbalbalayo. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kun nga gimon. Iwaksi kun daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kuana. Iso ba't siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ba, ti foreigner apaki asawaan? Agsinatan, ta sumapul kamat ti foreigner. Si kamat, di ka la maangawin lakay. Kun kunaklaan mo't, Bakbakitan ka lang haruday, ngam kastapay la ti pampanunutan. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalaangay. Mabainak la amapan. Kalpasan ti kasdyang inararamid mo. Naposkol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumat gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di sa anak ko pagura. Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka. Kapuriner pa'y. Saan la siyak ti inaram da abakit, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mabi Kat numalpas ti kasarda. Ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan oray siyak. Alaan nakton ti asawa kay jay abroad. Panawan da kan. Di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabos. Mababainak ka da kayo. Lipata munday jay Rita. Basta siya naragsakak. Taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat. Sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa'y ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Kati nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti foreigner anak ya sawa. Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minan ti biag da Berta kan Mila. Baknang dapayan. Nasingput nga may nagidya at tao. Iso napintas mo tinagbalinan ti biag da. No napintas nga min ti ugalim. Napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam. Isudan ti napintas ti biag na ita. Ay, awan nga roda. Makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak latama ta si Kati nakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka. Ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Nigudo mo. Tila ibagbaga naman ay. Katakpay sumat. Agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat. Ta nagkasartakit nga raw.
Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman nakgudo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot to ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Tinungpal ko nga ron ti kari kita sawak kat nagbalbaliwak. Kat ita naragsak kami nga agdandan na, tasan kami nga agapapa. Alakastan, tigayim mo, Rita. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, da ita pakasaritaan ti may sakabsat, di ti drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Kastiman ti kunani kabsat Beya. Dear Manang Biyanang, nangato terapaap ni nanang ko kanyak. Tay di na ginrola kiti kolehyo kina maestra ko matikayat ko ngamsan na kayat. Takayat na agbalinak nga engineer. Nagtungpalaklatan iti kayat ti inak, tapno sana makaungat kanyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay. Nay, unay meten na itasin na ay mo siya raun. Mangagsapay ang naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagado apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok di ti unag ti balay naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Katsigod mo itanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupudutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edi. Linastugan na sasawam mait. Punamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukat nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang mat gayam. Barangay pulis mait ti awag da kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan kapay. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam idinasikugan na kon. Anya pa iti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan saron. Amok manen titurungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayem mau. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gam ti masabat ko mare. Apay naggapuam, nagpalingki kan samat Naggapuak man ijay ili mare. Napan ko inala tay pau iti asawak. Umadaniman nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Tais humot di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay mari. Han nga bali tagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing no ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runakat medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, mare. Kaya't nakanutag isuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adagayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, mare. Mala, panawan ka pa'y mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Ala, panawan kan, mare. Ay, unayan day dya nga Mare Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab alimatan. Apalam manin ako nak bakit? Ano ko nga apalan, ti kas nga tao. Kunam lamat no asinumatan.
Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta, weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na, dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan a ije bangkag, imbagak asumaruno aklatan. Alang nga ro ta, ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kamin tulat tangarudan tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito eh. Isunti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka ah. Nagadula ka tapambar mun ay ah. Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Uwin man nanang, talaga nabanugak tani. Nagwati-wat to mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanom ijay silid mo. Tapno makainanakan na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisinak. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag naditarwar into nawanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo nanang. Sige nga ro, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea? Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga eh? Marigrigata nak nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Oresyak nga rod. Ninanang tumat nga minti ng pili iti course ko. Diyak kaya ti course nga lalaag. Oresyak Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Ta nagpakadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramide. Ne, narabian ka matriko. Kung na tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awam matawit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga kasto tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amum ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Diyamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-lik ang lang ti makiam-am mo kadagiti baba eh. Tapno may pamaysam ti pa nag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kan, Bea anak ko. Ala, ingkagpalusan tamangantan. Nanganak kun itirwar nanang. Nabsuga kun. Aywan anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan. Amangan no armon na ka. Sapay nagpintas ka anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga minti pinili yu akursok. Mano atawan pa iti urayan. Ay na, saan ang mapupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y makinobnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-iskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-iskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin, tagibasitan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine ati alalan dya anak na. Kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dya anak na. Baka makiasawa nga dagos. Kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mo. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dya anak ta. Is strict to act. Tapno hampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan Tamang ano mabekkel mo't jay anak mo ken ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamedak. Nanakonching, gumatangak man.
Anyat gatangam, Sharon, balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato iti bayad ko, nana konsyang. Gumatangak man mo't, Nana Konching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, Nana. At iti 1,000. Ikisayo di tantibayad tigat gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngem isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga ro din, Nana. Muto nga ro din data barbarya tayo libre na kano ni Mari Alma. Malang arod tayo 1,000 laeng ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matitikas di nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantarabutob mo dita, Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na. Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan iso nakatsyakat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out tanto matlaang adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat magatangan. Awan na. Umayak laeng ko mamakiin ni storya. Aywan, siguro chis-chismisan nakday jay Sharon, anya Nana. Anya kumangay ti chismis na kan ka, balasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak, Nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laeng iti kasasaad. Ngamita, kitaan nyo mata. At damot basit makun-kunakon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapaga-product to. Alakot. Sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, Nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak dayjay talalaki. Kaadwan ngamin abulakbol kat lalaki. Bea, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan na ko una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kanina nang tasigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kat aglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak, ano sa kun Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Sika nga rin ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siyak, talaga ajakon kaya't ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulanan adi ka nagawawid, anak ko? Nanang. Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagamla ang numano ti kasapulam. Uwan, nanang. Ay, nanak ko. Siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko, doktora. Alang araw din, nanang. Adupay ngamin dinaskan nga ramidag. Jack pa'y la makaawid, nanak ko. Agan-anad ka dita, ha? Bye.
Nagulbud ka manan ka ni nanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak? Malasin ang tityan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo ta mabalin na yawid ka? Ano saan ta pailangan ti kastoy? Saan na balay? Tawan mo't makaamam mo kadata dito'y nagabangan ta. Madanagan nak, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak ah. Ano sampay lang ti agmay-may sa dito'y boarding house no kasi nga agawid ak. Masapol mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamangan no agbalaw da nanang no mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ora yan ah. Makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ma. Ang ada na si Kugak. Ah, Anya? Nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaiso ti bagbagak nanang. Ada na si Kugak. Anya? No kasta. Inlimad mo ti kadat no biyam. Isa? bakit? Agparbang ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipagpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpos kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da ko ma, nanang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito itersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka no nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan ket agturpusan. Mamati kayo nga rudmat makaturpos pa'y. Ay ket, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Amumatan, napasnek nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos ta nakasikugmet gaya man. Ay unay matan Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Namwa kamin nga ichis-chis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmet nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ha? Ay napagsardengem ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaala na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rod busbusin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi ko gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, dinak ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam-am mo no asinudata nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang? Agturpos ka nga uray na kasiko ka, Oo, nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kang tumatan. Enrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan to si Kugko. Saanan mailiman? Iso na laang tamadandanagan ak tunggal malagip ko ni nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimot ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat anana. Bea, apaya masikog ka? Pakawanan dak kumananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo?
Nabayagan ang nagsardengak, nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan. Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko. Naimbagpay kada kayo, nana. Naklundak adagos. Ngam ni nanang, kasta unay apong tut na kanya. Oray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko ija abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigud a kursok, nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka nung nga rod nanang idi kwan kinayat na latamot. Tadi na kayo kanukayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ka dita. Kat nasakit pa'y latinakam mo kinibaya. Nana, Husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. kasjay meten tinararamid na. Awanen, alanganen ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama. Marisyaron, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabeya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu Nan-anayin ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nang runakan ka, Marisyaron, nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalaan ka launay idingam, hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mataginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Kunaknog na nayo naguraan nak ti inak ngam saan matgayam. Dagiti anak ko tinagbali na pasis ko, tap na mapakawanak dagiti dadakkel ko. Naragsak nga ro ti panagdan naming agasawa kat naparaburan kami iti 5 nga anak. Nagkapiyamatan dagiti inami kaniriko kat pasarayag tinulong dapayan ang mga wawir kadagiti apu ko da kada kami. Halakastan, tigayem mo, beya. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti Tonggal Maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Martin. Dear Manang Biyanang, idi ka bubingak napili akitagbali na nobya. No saan na napintas ti babae, saan ko apagan ano. Adon tinagbali na chatmate ko. Nga mawan magustuak kadakwada tunggal makitak iti personal. Rogyak man ti agsalaysay. Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang di nakmet mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagti mulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag ket adon ti nagpurusan day tinateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tay mulayo, Uncle.
Amangon na awan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw. Tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo ginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ije rabaks kao. Jakmat kabisado ti kun kuditek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaun. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga road nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat nagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English endak. Jakmet amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kadakwada. Awan samot ti mayat. Addan tulata ka di. Aywan. Anta sarakak at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon.